Om Swastiastu. Inggih idurani sareng sami. Pamekasnya nih Bapak Ibu dosen lan pegawai staf Negeri Peketuran Singaraja. Ring rahinane mangkin Buda 15 Februari warsa kalih tali 3 jadi kelaksanaan tarik amal apresiasi bangsa aksara dan sastra bangsa. Titiang taler menas gerongan Singapura yening tarik amal puniki musik sekancan swadharma lan swagina Bapak Ibu. Ring rahina mangkin wenten tigang diri mahasiswa sane jagi musana. Inggih punika saneka pertama wenten Ketut Bintang Padmalita Utami, sane kaping kalih wenten Gede Agus Pratama, taler sane kaping 3 wenten Putu Bratria Dama Dayani. Inggih idedani sareng sami mangga nenten panjang atur titiang saneka pertama inggih punika Ketut Bintang Padmalita Utami sane pinaka mahasiswa saking prodi Teologi Hindu semester kalih. Ring rahinane mangkin jagi makdayang kalih gending Bali sane mamurda tresna hilang lan kanti umur ngantian. Ngajeng ring Ketut Bintang galah presida keatur. Om Swastiastu.
kejadi hiragam sehati sing bocor tiang umat sing bocor tiang beramu ngatoin tresna yang jauh yang bau tiang bau bangan ke belinda di kulit yang berkeriput ke belinda manusia yang jauh sebuah jaga cari bidang mungkin bisa beli sayang yang dia sekarang bukan dia. Inggih, suksema aturan titiang majeng ring Ketut Bintang. Titiang nunas majeng idedani sareng sami icen apresiasi.